ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤ खुरमजरे मालेम चनु हुजैक नुंथिलगी ममी टीवी न्यूज अपडेट पिजरे मणिपुर संगाई फेस्टिवल की लोइसिनबगी थौरमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना वर्चुअल ओइना न्यू दिल्ली दगी वा ngangadori था सिगी तांग 13 दा इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लैबा हता कंजेबुंगदा पांगथोकदौरिबा संगाई फेस्टिवल लोइसिनबगी थौरमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना वर्चुअल ओइना न्यू दिल्ली दगी वा nganगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दगी खंगहलकले हाइरे मरक्सिदा स्टेट असिगी तोंगान तोंगान मफम 13 पांगथोकलिबा फेस्टिवल असि लोइसिनबगी मतम नक्सिलकपगा लोइनना फेस्टिवल असिगी वेन्यू खुदिंगमक्ता मी लाकपगी चांग अंगकपा फंगना हेंगलकले मपुंग ओइना इम्फाल गी हप्ता कांगजेबुंगदा लाकनबा होनाबदा इम्फाल गी अकोइबदा पुंग कया ट्रैफिक जाम मायोकनखि हारिबा फिबम असिमक तिदिन लंबीदसु चपचाना मायोकनखि हाइरे अमरोमदा हुजिक चथरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल की लोइसिनगदबा नोमा वाटलिंगै नवेंबर 19 अमसुंग अरोइबा नुमित नवेंबर 13 नुमित अनि असि सुटी तंखाई थागनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लाउथोक्रे लमदम असिदा लैरिबा मियामना संगाई फेस्टिवल असिदा सरुक याबा ngamnabagidamak नुमित निनी असि सुटी तंखाई ओइरगनी हाइना लाउथोखिबगा लोइनना हुजिक चथरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल दा सरुक याबियु हाइनासु चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लमदम असिगी मियामदा अपील तौरक्ले कक्चिंग लमखाई मनाकी खंगसिम खुलदा लैबा जेम्स खलिंग एंड सन्स JKS कंस्ट्रक्शन की मपु मिलन खलिंग चै निफुनिथोय अपोपा जेम्स खलिंग की युमदा ngarang numidang pung 8:45 ताबा दा हैंड ग्रेनेड अमा पोखाई हनलमले वोम पोखाई हनलमबगी थवोंग अदु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngasi खंगसिम नपुई इनलम KNI ना सिंदुना लैबा खंगसिम खुलदा NH 102 लंबी की मताइदा मियामना वाकत मिफम चथक्रे वाकत मिफम अदुगा मरी लेनना KNI गी सेक्रेटरी सांगते खलिंगना हाई ngarang numidang milan khalingi yumda wom langshinduna pokai hankhibagi thogdok adu khangsimda leiba miyamna thamoi shokna yaningde khangsim khulgi nupi angang singbu aki akhang pibagi thawong asi toiman khre mara leiba sing manipur lenga ki mayo makok thongba authority na athuba matamda thidok piduna faraga chirak pibiyo wom langshinduna nupi angang singbu aki akhang nang hanbibagi mahutta wa ताथोक तासिन तौनरगा यानाबा पुरकनाबा होनाबियु हाइनासु महाकना मखा ताखे निक्सिंगबा याबदि मिलन खलिंग जेम्स खलिंग एंड सन्स JKS कंस्ट्रक्शन असे हौजे NHIDCL गी मखादा चिंग कक्पा यावना तोंगान तोंगानबा थबक खरसु सुरिबनी ममांगदा कुमजा लिशिंगनी सुपना कुनगे फेब्रुवारी 19 तसु ऑफिसता हैंड ग्रेनेड अमा लंगशिंदुना पोखाई हनकिबगी थौदोक अमदी मिलन खलिंगी मयाम्बा सरोंग खलिंग चही 94 गी युमदसु चही 9-10 लोंगी ममांगदा हैंड ग्रेनेड अमा थमलमदुना अकी अखंग नंगहलमखिबसु लैख्रे हाइरे कक्चिंग फौसुपात लेकाई कक्चिंग मोइरांगथेम लेकाई अमसुंग कक्चिंग सुमनांग लेकाई दगी मी निपान हवाचार चारुबदगी ओबा अमसुंग खोंग हांबा तौरक्तुना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कक्चिंग दा पुखत्तुना लाइकनख्रे हाइरे थौदो असिगी मतंग दा फंगबा पाव अमना हाई था असिगी तांग 15 दा कक्चिंग फौसुपात लेकाई दा लेबा अहल अमना युम युम दा चंगदुना हवाचार अदु योलंबनी ममांगदसु अहल अदुना युम युम दा चंगदुना हवाचार योनबगी थबक चाथदुना लाकपा मरमना मियामनसु लेदुना हवाचार अदु चानरुबदा ओबा फाइबा तौनरखिबनी हाइरे अहानबा ओइना कक्चिंग मोइरांगथेम लेकाइदगी नाउरेम विश्वजित चही 95 अमसुंग महाकी लोइनबी नाउरेम ओंबी विजया चही 35 था सिगी 13 की अयुक अंगनबदा CAC कक्चिंग दत पुखत्तुना लाइकनरखे कक्चिंग सुमनांग लेकाइदगी KS सरत चही 90 अमसुंग के जेनिता अदुगा कक्चिंग फौसुपात लेकाइदगी कैसाम नैन्सी चही 13 कैसाम कुमार चही 55 मयांगलंबम विद्या चही 10 अमदी नोमाइथेम मेनका चही 19 निथोइना नुमित अदुमकी नुंगथेलदा CAC कक्चिंगदा पुखलखिबनी हाइरे
Hawai char charubadagi langna riba miyoi singi imung manungi mina fungdorakpada hawai char charuba miyoi kharadi pharmacy dagi hidak khara charaga oba fiber adumak phakibasu yaunake aduga hawai char adu metlaga charuba miyoi singi hidak charabasu oba fiber leptabadagi CAC kakchingda pukhalakibani hairi Wangjing Tenthai Assembly Constituency ki hanagi MLA Sapam Ibomcha masagi anaba amana maram oiraga Sapam mayai lekai da leiba mahaki yumda ngarang numidang wairam lekhidre MLA Sapam Ibomcha na lekhidabada matamda masagi chahi marfu tara taruk sukre mahak na lekhidabada kongjom Sapam da leiba Eureka High School gi oja amadi mahiroi singna ngasi school asigi ground da minute ani tumina leptuna awab phongdoke Ningsing bayai Laikhidraba Wangjing Tentha ACG Hanagi MLA Sapam Ibomcha Eureka High School Sapam gi founder member Oirambani Manipur Peace and Integrity Mapi Council na senduna Kangpokpi District ki manung chanba Kangchup Jiru Village da Ningtham Maru Marang Yentokpaga loinana Khulgi ahal singda blanket khudol tambagi thoram ama ngarang Kangchup Jiru Community Hall da pangthokre Hiramasigi matang da mari lenana Mapi Council ke Secretary M Nitana Hai Council asina lamdamasigi ching amasung chinga tainana leiba singda punna hingminabagi wakhalonda pangthoktuna lakpa thabak thoram singi manung channa thoram asi pangthokpani maru marang singna Kangpokpi Jiru gi lomi miyamgi semitlonda kharadang oirabasu kanaba piba ngamlagani hainasu mahakna phongdoke Thoramaduda Mapi Council ki President KC Romeo, Vice President TH Samananda, Village Authority ki Chairman TR Jacob Amadi, Village Women Society ki Chairperson JD Tongmom Nainsu Sarugyake. Thailand ki Pattayada pangthokiba Gama Asian Pacific MMA Championships 2022 ki KZ Humpumanga ki Kanglupta Striking MMA amasung Muay gi masana singda gold medal ahum lobang amlakraba Fanjobam Niranjan taramna opagi thoram ama ngarang Jiribam gi Babupura da leiba JMC gi auditorium da pangthokre Lesem clubs kuning take na sinduna pangthokiba thoram aduda Jiribam district ki SP KSS Ravi Kumar district asigi hanagi SP M Mubi Jiribam gi ADC Jamson Hangsing amadi Jiribam Olympic Association ki president L Ranjit Kumar na chingba miyoi kyana saruk yakhe Tharamga mari lenana Jiribam district ki SP KSS Ravi Kumar na hai Niranjana fanglakhiba mingchat asigi marumda awaba amasung maithiba kaya yauribani Sana khonaba haibasina hakchang fana thambata natana pukning wakhalsu nungaina leheli district asigi oina sana khonabagi lamda mingchat urong khinba ngamlakpa sanaroi sing chawba pikpagi khenaba thamdana Jiribam gi CSO singna pukning thogatpiu loinana district police Jiribam gi maikai dagisu angamba mateng pangani mama mapa oiba singna su sana khonabada thawai yawba angang singda pukning thogatpiu haina mahakna makha takhe Asumna ngasi hafu opi wasi tasingna yang harawse hajele aduga aita natana akogi tungi hawragliba egi naw mayam so yang kana wana bio akogi Jiribam da infrastructure laitaba well equipments laitraga su aina mapana thoklaga honaraga aina moga nahoide kai ngamoy haibdo hajeni awgalagliba youth mayamda aduga parents singna su awgalagliba Sananing ba ngang singa support to be one hajani Tharamaduda MMA gi sanaroi Fanjobam Niranjanna hauragliba sanaroi singda mama mapa oiba singna angamba thakta mating pangbiu loinana sanaroi singna su thawayawna sanan haningbagi apamba lei haina mahakna phungdoke Aroibada maroiba paw mohana pizari Manipur Sangai Festival Lotion Bagi Thoramda Prime Minister Narendra Modi na virtual oina wa ngangadauri
Mata asida nungtilgi Mami TV News Update lojare. Ahen bapaugi damak numidang wairam pung mangagi Prime Time English News meeting tabiyo. Welcome you all to UNACO School CHANU Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commence and open for 2023 and 24 session. Dr. Helena Optometric College North AOC Imphal के academic session 2022-23 के admission hausare program offer Bachelor of Optometry specialties da matik charwa infrastructure galoina secure campus spacious classroom amadi well maintained library meritorious students singi special fee concession amadi scholarship well qualified dedicated amadi experience lairaba oza singna takpi dambigani nupa macha amadi nupi macha gi secure amadi separate hostel Dr. Helena Eye Hospital and Institute Delhi training की खुदों चाव सुलेगनी लोइनना course असी हेक लोइबका India अमदी अवॉर्डा चाद चामा job placement लेगनी अकुपा मरोल की दमक 9774065535 टा contact तौबियु. Honorable Chief Minister of Manipur na tha amachung na chathagadaba statewide professional tax online enrollment drive haukiba November ki tang 8 da hodok pikre. Highway enrollment drive asina kulchiliba singdi private schools, private universities, private hospitals, private clinic, private banks phasaida register tawraba phamsing fitness gym amadi artificial football tab hangbiri basing film ga mari leinana thabak tawbiri basing salon amadi beauty parlor tawbiri basing IT professionals, software developers, shop license holders asina sing basing ni enrollment ki damakta di ishagi anakpa DC office, municipality singi EO office, ADC singi CEO office amadi ISBT Kumal Lampak leiba taxation ki office natraga professionaltax.mn.gov.in da changbiraga enrollment tawbiba yagani maram maduna mathakta panjakriba sinpham sing asiga mari leinana thabak tawbiriba singna sungsoi soidana enroll tawbiyu haijari.